ಮುರಾದ ಕೂಪಿ ತೆಂಗೆ ಚಾದೆರ್ ಬಡ್ಡಾ ಕೋ ಚಕ್ಕನೂರ್ ಯಾದರಾತಿ ದೇಮಿಗೋತಿ ಲೋಗವಾನು का खुद के रोता पा रूती तत्व सरानिश्तगा ಒಗ್ಗೊದ್ದೂಚಗ ಓ ಶಬೀರೆ ಮಾ ಮರ್ಚಿ ರವ ದಾಕ್ತರನೇ ಮಗ ಮನ ನಪರ್ ಕೊತಗಿ के सोबारगा मनी दावत आए तो शबीरा चवाबा पात का बोगुशी रमगा शान दीमा बुर्जा का म जल सोरा पद रवानु सर्दियानु कारानिश मुराद डॉक्टर सकी व मास्टर रहीम बख्शो मुल्ला इब्राहिम चकसानिया संगत दोस्त वितगा आया वन तो मुल्ला मास्टर डॉक्टर जोड़ वित्ता भले मुरादा वानगे कुदरत ताकत नीस्ता क्या ये पेत निजगार व लंगड़े श्वानगिया पदा कसानत के पेते साइक चाहिया सिस लोगे डब्बा जिम्मेदारी फदा वारियो लंगड़िया आइए सर पशवान किया कब डॉक्टर उतागा मुल्ला मास्टर पेसरा निश्तगता आइए सलामी दा तो दस तो द्रूत विता डाक्टर तो मर्ची चतोरी मारा याद कुता मुरादा वती कमर सनी जतो दर्राए आवाजा माशुमाचा कसानिया संगतो दूस्त बितगे भले वद्दा मारा सिस्तो यक यक्कोत मर्ची मन अमा वद्दे त्रानगा कप्ता दिला गोश्त के गोशुमा दीवानो यादी विकना वद्दिगे यादी ताज़ा वित पदा मर्ची संडे हैं मनी हॉस्पिटला हम छुट्टी मास्टर स्कूला हम छुट्टी मौलवी साहब व चूना हा सो बनी सरा पार के डॉक्टरा उती चश्मो तर को तो टें भले सरा ईर कराना बस सो कर दें आओ डॉक्टर साहब साक्षर कुता मर्ची कसानी याति ताजक बीत माँ हम धीर गोशुमा हम दीवान नबितगे मुल्ला हा उती रीश समारता गोश्त डॉक्टर साहब आलका मन मर्चा तई तकलीका गिंदगाना हा लेकगाना है जाना मास्टरा देन गो डॉक्टरा को तो जुस्त कोत निबिश्ता व कनगा हाँ भले हॉस्पिटल कारा गिश्तिर बिजी हाँ टाइम नरसी हमेशा चा पीसरी वड़ा कम तिर नबीसा डॉक्टर होती अपर द्राज कश दाता उपसो दात मौलवी साहिब मन इसको ताके तो अरबी किताब बलूचिया ट्रांसलेट करने गाए बारे कंप्लीट होता डॉक्टर चमुल्ला हा जुस्त के जी आओ डॉक्टर साहब माँ चुरादा कुतगत बतो कले कुदा भले मर्चा में अदी बांधे के मसला इचस कुता मऊवती किताब पर कंप्यूजिंग दातगा गुशित के तई लिखित गेना अरबी ओ पारसी उरूपे ते जीमाना मायशा दर कने ओ 20 तो 5 उरूप जीरे मांगोस्ट गोड़ा मनी किताबा बेलेत मौलवी साहब बिस्तो पंची उरूस सैयद आशमी हृदोबंद आते रस्मुल खत्ते उरूफा अद्वाजनी उरूफ के अरबी और फारसी उरूफा आनी अमतवारी उरूफ किसी तका दरी उरूपानी जीरगे ज़रूरत नहीं मास्टरा देमा टेबल सरा एरिनी बगाचा मूजी चिस्को तो गोश्त ना बाबा ना माँ उरूपा छोतोर दौर दात कने के मारा चा बुनियादा गुना फादा ई 20 तो 5 उरूप याक जुबान ये लूटो गुजरा पूरा कोत ना कना डॉक्टर तो ची गुशे ई बारुआ मुल्ला हा उतारा गीक तेर को तो गोश्त
ای شرین رزقسی بہرحال من گشاں رومن چا درستاں اسٹینڈرڈ تریں منی عربی ویٹاں ایکسیپٹ نہ کنا دنیا ترقی کتا ما انگا نشتگیں عربی و پارسی الفابیٹانی سرا انگلش ایڈوانسڈ زبان ہے دنیا گیشتری مردم انگلش سرپد بن پدا رائٹنگ ہم وقت روشتریں ای زمانگا کے نندی نقطہ زبر و زیر جان ڈاکٹرہ چپیں دس ہوتی بچ کٹیں سرا سمارا نہ ہوتی دی دانگ گشتاں رومن شر رہیں بلچو جلدی رواج لگی میں کہہ عربی سے آئی رواج گپتا پتہ دیکھیں نوکیں رسم الخطی رواج دیا جنجال فیدا کن بلوچیا ہر کتابی کی لکھک بکتا عربی سے آئی کا لکھک بکتروں رومنے رواج دیا بہت مشکل ہیں منگوشن سیدے گشتگیں ربان چو درستہ معیاری ترے ماسٹرہ وتی قلم دفاع کت وتی دی دانک درشان کتا سایہ دے رب بندہ ما قبول نہ کنا من گشاں عربی تمامی حروف زیرک ببا سایہ دے زمانگا مولانا کیر محمد ندوی صاحب آجی عبدالقیوم او دیگے بعضیں دانشوری بیتک آیاں پرچا عربی حروفانی درکنگے گپ نہ کتا ملاح شاکارگی جاتو وتی گھٹ زور داتو گوشت نہ اگاں عربی الفابیٹاں زیرے گوڑا سید ربان شر رہیں بلے نامانی بدل کنگا منع کھنایا ڈاکٹرہ پدا ہوتی دیتا گشتاں حق کہتا ہوئے ڈاکٹر صاحب اچھا گاپ پمیشیں من گشاں نامانی حروفا کے شما بدل کنیت گوڑا آیانی مانا یعنی تہا تغییر و تبدیل کیت آیانی مانی پاک بدل باں لتی انچی نام است آہاں بدل بکنے کپریو شرکی مانا دیاں گوڑا ماچے تو ای نامانی بدل کنگا قبول کنیں سید آشومیا نامانی بدل کنگے وگا نہ کتا ملاح ڈاکٹر گا پوشبوتاں وطا گیگ تیری کوت نامانی معنی بدل نوان شما کجام گپے بنیادا گوشے کہ معنی بدل با ودے کے تو کلمہ اسمی یا فحلی اما زبان ادا کنے یہ معنی گو اما زبان بندوق بھی گونڈی مثالی طرح دیا عربی حروف تہجیانی تہا چینیز چاکر بلوچی نامی بلے عرب چاکرہ شاکر گشا پرچا کے ہانی گٹو گلوا چی درنیت گوڑا یہ اسم عربی املہا چاکر نہ بلکہ شاکر مانا حدن ہمیں پیما علی عربی نامی بلوچیا آئین توار ادا کنگ نبی پمشکا بلوچیا علی آئین گو الپا بدل بھی تو علی نبی سگوی علی مانا حدن ماسٹرہ ہوتی منانک داتاں و ملا سرپد کنگے جد کو بابا ای دین و شریعتی مسئلہ دین را سک بارگیں شما پرچہ سرپد نہ بے عربی مذہبی زبانی عبداللہ گوں الپا بلکے توبہ نعوذ باللہ میں دستا ای ورنبی بعد شما قرآن شریف آیاتاں بدل کنیت ملا برہنسکیپت بہرحال منگوشاں رومن چا درستاں بہتریں بلوچی سیاحک من رومن کمپلیٹ بتکاں
سیدہ ہم چش گشتا ڈاکٹرا گلاس سے آپ ہی ریت کو گوشت واجہاں منا اجازت دیت من چار گپ کنا مراد چاہانی ابر ہاں بیزاری بود ہوتی آموشی فروش تو گشتی آؤ بگوش بارے تو ہاں ہوتی گپا بکاں ملا یا کمو رش کندیت ماں شمے گپاں شر شر سر پد و نبیتاں کہ منا تعلیمی ونی بلے چار گپ کنا کہ منا اوپر نہ رو منی مستریں بچک کو ملا صاحب تھئی مدرسہ وانگائیں نامدا قرآن شریف یاتم کتا لوگا کے کھیت بڑی بڑی کتابی گوں یک روچی ماں گوشت منچو وتی کتاباں بوانو مارا بوش گوں در رائیں تی من پہ ای کتاب عربیاں بلوچی نا کہ تو سرپد بے بے منی کستریں بچک کو جنہیں کوئے پوچھتی ماسٹر صاحب تئی اسکول وانگائیں یک روچی آئی ماتا گوشت بابول بودا چلوگا در کاں زہر گپ تو گوشتی ای بوزی نہیں بکری پدا منا چا وتی کتابا بوزی اکسی پیشداشت تو گوشتی ماسٹرا مارا گوشتک بی سے بکری ڈاکٹر صاحب یک روچی منی لوگی وجوشنات منتی اسپتال رادا ودی کے پدا واترات منجس کو کہ ڈاکٹرا چی گوشتا گوشتی آرام بے با کہ من ڈاکٹر گپاں سرپد بے با بس بلک پریشر کتگی آدگی آبرم ماں آرام بے بات کے سرپد بے با مرادا ہوتی ابر الاس کو تاں پدا ہوتی کمر زانی جات ملا ہوتی سرچس کو تو ڈاکٹر نے مگا چارت او ڈاکٹر ماسٹرے چمانی تہا چار کہا دنا ودی ڈاکٹرے گنڈوات کو در رائیں تھی ڈش تیاراں